šta piše u našim knjigama. Ratni zločinci su heroji. Da li mislimo da komisija treba da da jednu od preporuka tipa da se presude iz Haga uvedu u knjige, u udžbenike? Mislite da ne treba da se bavimo akademijama? Tako da su tu neđe moje velike dileme i mislim da treba da se bave institucijama, medijima, pogotovo policijom. I da će biti dosta posla. Bolje bi bilo da se to negdje na okviru države počne prikupljati, razgovara, sve to pripremiti, pa da se onda one uvežu i da to ide na jedan regionalni nivo, gdje bi naravno određeni slučajevi sigurno mogli bolje da se prezentuju, ljudi bi možda lakše ispričali kada je mješovita neka, znači regionalna komisija, ali neki osnov bi morao poći iznutra, odavde, iz svake države pojedinačno, jer to je veliki proces, veliki broj pitanja. Ja mislim da ta komisija, odnosno članovi koji se budu bavili tom strukturom modela Rekoma, moraju uzeti u obzir i uzroke. Jer ako budu samo govorili o posljedicama, znači ako mi nabrojimo, ima 100.000 žrtava, 16.000 nestalih, opet nećemo znati o čemu se radi. Ako ne bude ovog Rekoma, ove komisije, plašim se da ćemo ponoviti istoriju i ratove na ovim prostorima. Mislim da utvrđivanje suve istine činjenica o tom što se desilo nije, da, bez konteksta je vrlo problematično, bez priča žena koje se konačno moraju integrisati u istorijsku priču ovih prostora, moraju. Jedna od preporuka Rekoma jeste da se izvrše institucionalne reforme. Tu prvo mislim na otvaranje tajnih dosijeja i na lustraciju u onim dijelama verskih institucija, u ovom slučaju Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je huškala na rat, opravdavala ratne zločine i naravno učestvovala u slavljenju zločinaca, blagosiljala i kanonizovala svece, one koji su ili učestvovali ili aminovali ratne zločine. Mediji isto treba utvrditi činjenice i preispitati ulogu medija i huškanja medija i pojedinačno imena. Mi u Crnoj Gori znamo, možemo tačno da imenujemo i pokažemo ko je bio odgovoran. Znači, mi želimo da ni u medijima novinari ili novinarke nisu svi isti, ne imaju svi istu odgovornost. Mislim da Radio televizija Crne Gore mora biti sa svim ostalim institucijama prozvana zato što je radila to što je radila. Dakle, uz političare, sudstvo, policiju, vojsku, sve. Jer to ni danas ne funkcioniše. I to krečenje biografija, taj pokušaj da se retušira nešto. Mislim da je jedino ovako sa nekim inicijativama, da se stalno o tome govori, ali non stop. I takođe da se uvrsti još jedan ratni zločin, a to je mobilizacija izbeglica, koja je vršena u Srbiji i mi smo o tome, naravno, mnoge druge organizacije, Fond za humanitarno pravo vodio vrlo precizno, ono koliko smo mogli precizno, evidenciju. Žrtve trebaju da budu svi oni muškarci koji su bili nasilno mobilisani. Takođe mislim da je preporuka da se vidi da li ove države žele da kažu koliko je bilo nasilno mobilisanih mladića. Strašno je važno da li će Rekom stvarno ostati slijep i nijem za ono o čemu ćemo danas u toku dana negdje na kraju govoriti, a to je taj rodni aspekt pravde. Žene hoće i da se o ovome priča i da se sjećamo i da utvrdimo što je ko kome uradio. Hoćemo da znamo. Možda ja neću suditi i neću. Nisam ni sudija, ni pravnik, ni advokatkinja, ništa od toga nisam. Ali hoću da znam zašto je neko mogao da spava, a nekome se život rastura. Ta potpuna estradizacija, senzacionalizam i ta egzotizacija žrtava silovanja oduzima jednu političku dimenziju, oduzima vrijednost činjenici da je to bio rat protiv civilnog stanovništva, da se vodio preko tijela žena i da je onda, kada je prestao taj zločin, onda je i prestalo interesovanje za njega. Dakle, jeste da su bitno svedočenje žena o ovom zločinu, ali takođe je veoma bitno kako se priprema,
koje su to ekspertize kojim se rukovode, koje vrste zaštite treba pružiti. Sálvame, tú que mi ofensa puedes olvidar, tú que has sabido siempre perdonar, borra de mi alma este pesar. Sálvame de la terrible desesperación